really happening? Gina gyud ang bagong Pinoy-anan sa kapamilya noontime show nga It's Showtime. Kini human sige pahigayon nga grand contract signing sa GTV channel sa GMA. Si Mark Reggie Abella sa report. Your time! What's up, madlang kapuso? Nahitabo na gyud ang giisip nga labing kinakusgang plot twist karong tuiga. Kaya ang noontime show sa ABS-CBN nga ang It's Showtime opisyal nang makita sa GTV channel sa Kapuso Network. Mas gipalig-on kini human sa grand contract signing kagahapon nga gitambungan nila Chairman ug CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto Duabit Jr., EVP ug CFO Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez ug lain pang GMA Network Incorporated executives. Matod ni Attorney Gozon, pinaagi niining collaboration. Matuldo ka na ang gitawag nga network war. Siguro pwede na nating sabihin ngayon without any fear of contradiction na yung kompetisyon o yung tinatawag ng mga media practitioners na TV war is finally over. At ang talagang makikinabang nito yung mga, of course, yung mga manonood. Gusto kong sabihin sa pagkakataong ito, kung hindi ko pa nasasabi before, na malagod naming tinatanggap ang popular program na It's Showtime. Samtang sa Kapamilya Network, miabot si ABS-CBN Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes ug lain pang mga opisyales sa ABS-CBN. Mapasalamaton si Katigbak sa kamaayo sa Kapuso Network. Emosyonal ang mga host sa It's Showtime nga sila Vice Ganda, Ann Curtis, Ami Perez, Jong Hilario, Kim Chu ug uban pa. Expect the unconvocable opening number sa unang adlaw sa It's Showtime. I'm going to prepare my singing voice. No, I'm just very, very excited for July 1. I think it's such a remarkable and memorable and historical moment. Puspusa ng preparations ng Showtime para sa July 1 kasi just like the other opening numbers na ginagawa namin pag may major events sa Showtime, hindi naman namin sinasayang yung pag-ere namin. At syempre, knowing me, ayoko naman ng putyo-putyo. Magsugod ng makita ang It's Showtime karong Sabado, July 1. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.